Bueno chicos, buenas tardes a todos, bienvenidos a la sexta promoción de alumnos de bachillerato del Colegio Santa María Sofía. Nuestra etapa se ha hecho muy larga, eterna, pero como podéis ver el final ya está aquí. Gracias por haber venido y a pesar de que este acontecimiento se haya preparado de forma un tanto precipitada, pensábamos que era muy importante para nosotros poder realizar algún tipo de despedida, aunque las medidas sanitarias a las que últimamente estamos tan acostumbrados nos pongan dificultades y trabas para hacerlo. Os explicaré brevemente en qué consistirá este acto. Va a ser una celebración muy sencilla, donde en primer lugar la directora de ESO y Bachiller, Isa Romaguera, nos dirigirá unas palabras. Seguidamente las tutoras, Montse e Irene, os han preparado un discurso. A continuación, el claustro de profesores, que tenéis ahí atrás, hará entrega de las orlas a los alumnos y a las alumnas. Después entregaremos las bandas a los alumnos y alumnas con excelencia académica. Ellos mismos tomarán la palabra para explicarnos en representación de todos vosotros cómo ha sido su paso por Santa Madre Sofía. Y finalmente cerraremos el acto pues estando unos momentos con vosotros y realizando alguna fotografía más para el recuerdo. Cabe decir que igualmente estamos realizando la grabación de esta grabación y después ya os la haremos llegar. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos últimos 2 años atípicos, complicados, años de muchos nervios, de mucho trabajo, de mucha semipresencialidad, os lo voy a contar, que no sepáis. Y para acabar quiero agradecer la asistencia, el trabajo y la dedicación de todo el profesorado y por supuesto de vuestras familias, que aunque hoy no nos puedan acompañar y estar aquí presencialmente, pues creo que han sufrido tanto o incluso un poco más que vosotros. Con este acto daremos por concluida esta etapa. Enhorabuena y esperemos que tengáis mucha suerte en el futuro. ¿Todo? Isa. Que me sent? Sí. Estic un poc fònica, això són els nervis de l'últim moment. Bueno, bones tardes a tots i totes. Quan preparava aquestes paraules tenia una mescladissa de sentiments. Per una banda, estava una mica trista pel fet d'haver de celebrar aquest acte guardant les distàncies, tal qual estàu asseguts i els professors allà darrere. També haver-me de dirigir amb vosaltres en les mascaretes. El no poder donar-vos una abraçada quan heu entrat per la porta. El no poder veure les vostres cares, el d'haver d'interpretar amb els vostres ulls el que penseu, que no m'ha pres, perquè la veritat és que el somriure fa estona que no el veig. I què vos he d'anar a contar després del curs que hem passat? Per un altre costat, estava il·lusionada de tornar a preparar una graduació, estava il·lusionada de fer el meu primer discurs com a directora, contenta de poder celebrar que vos gradueu, que tancau el cicle, que malgrat la duresa d'aquest curs escolar vos emportau dins la motxilla bons moments i d'altres menys bons, però segur que de tots ells heu après alguna cosa positiva. A partir d'ara començau, des del meu punt de vista, una de les millors etapes. Coneixereu molta gent nova i interessant. No vos podeu encaminar amb allò, vos encaminareu, amb allò que vos agrada, amb allò que vos apassiona. Se vos obri un món d'oportunitats. I jo, per començar aquesta nova etapa, vos voldria donar un parell de consells. El primer consell que vos donaria seria que sigueu sempre positius. Cercau al vostre entorn persones que també ho siguin, persones que sumin a la vostra vida, que mai restin. La vida és molt curta i per viure-la amb pessimisme val més no viure-la. Equivocar-vos totes les vegades que siguin necessàries. Com li dic als meus fills, no passa res si vos equivoqueu, però sempre heu de reflexionar i heu d'aprendre de les vostres errades. Sigueu feliços. És superimportant que sigueu feliços i feu feliç en els que vos envolten. Mireu cap al futur amb esperança i il·lusió, sempre cap endavant i mai cap enrere. En aquests moments que m'estan visquent crec que és superimportant mirar cap endavant i amb esperança. Sigueu agraïts
valoreu el que teniu i treix profit a la vostra manera de ser. En els vostres pares també els vull donar l'enhorabona, perquè vos han acompanyat en aquest camí i ho han fet molt bé. Segur que han patit molt, moltíssim, més que algun de vosaltres. I per acabar, dir-vos que l'experiència de rodar pel món he après que les coses sempre passen per qualque motiu i quan se vos tanca una porta sempre s'obre una finestra. Per tant, no passeu pena, sempre trobareu un camí a seguir. Sigueu molt feliços i enhorabona a tots i totes. Bones tardes a tots, alumnes, professors. Aquesta és una gratuïta típica, però igual d'especial que sempre. Trobam a faltar a les famílies, amics i professors d'infantil, primària i secundària, però les circumstàncies comanden. I això és una cosa que hem après en aquest any i mig de canvis. Hem après que els plans que feim de vegades no surten com ens agradaria, que les coses no sempre són com nosaltres volem, i això és complicat d'acceptar. Però aquesta situació adversa ens ha de servir d'aprenentatge. Hem d'aprendre a ser resilients, adaptar-nos a les circumstàncies, intentant treure el millor de nosaltres i fer el màxim. No podeu abandonar mai el que voleu. Sempre vos heu d'aixecar i tornar-ho a intentar. De vegades veureu que és necessari aturar, fer examen de la nostra vida i prendre perspectiva per a poder continuar. Perquè voler és poder. No heu de deixar que els límits aturin les vostres ambicions. La motivació i les ganes són la clau. En aquest procés esperam haver-vos servit de guia i d'ajuda. Aquest és un dels nostres objectius principals, formar bones persones. Només ens queda recordar-vos que aquí sempre tindreu que vostra i desitjar-vos molta de sort en aquesta nova etapa, que ara començareu. Ànims i molta de sort. Entregar a Sergio, Dios gracias, Irene Andrés Ballester y Israel Power Now. ¿Sí venís? Marina Benítez, entrega a Irene, Marina, Laura Casas, a Montse, y Marina Cobo, Isabel Brigas. Formoso, en Jaume en Lucas Gallardo y en Joana en Adrià González. Positivo.
entregaran a Selena Jiménez, la Tere en Ainhoa Forquera i en Jaume en el Prat López. Bueno, fem un altre, que no ric. A Lluís li entregaran a Bianca, de Seret, en Martí i en Aina Pero, en Ripoll i en Maria Moret. En Sara Morell, en Martí i en Pablo Navas, i en Ripoll i en la Laura Pare. Ahora parece como la falta, igual que en abril, pero bueno, para el directo ya ni puedo arribar. Li entregarà a Celi Polanco, a Cati, a Evelyn Pulgar i a Carme en Encala. Mejor manera de terminar, Francisca li entregarà a Emma Reus, a Carme en Mar Rosselló i a Cati en Nerea Ruiz. Li entregarà a l'Ainhoa Ruiz, la Montse en Aina Sanz i en Cel en Aina Samson. Irene li entregarà a en Fernando Valiente i en Cel en el Hábito.
sorla de la banda de l'excel·lència en el millor expedient acadèmic, que és el Francesc Barceló, que és una mitja de Ja està, molt bé. Estimats companys i companyes, després de 2 anys de feina, aquest cicle arriba a la seva conclusió. Tots sabem que aquest període ha estat intens, especialment per la situació que encara estem vivint i de la qual, afortunadament, es comença a entreveure el final. Dit això, hem de tractar de quedar-nos amb la part més positiva de la nostra experiència com a alumnes d'aquest centre. Especialment, s'ha d'agrair el gran esforç que ha realitzat el professorat per dur endavant aquest curs amb la major normalitat possible i amb independència de les circumstàncies. Així mateix, cal destacar l'actitud cooperativa i de companyonia que han mantingut els companys del meu grup al llarg del curs i, sincerament, espero que aquesta percepció sigui compartida per tothom. Ens venen al cap molts records, coses dites, escoltades, vistes, des que vam començar aquest camí fins ara. A tots ens passa així. Hem compartit moltes vivències i és això el que ens durem cap al futur. Totes les dificultats que hem passat i les que es presentin en el futur no han de fer res més que enfortir-nos i aportar-nos l'experiència necessària per afrontar el món del demà. És el moment d'emprendre un nou camí, que encara presenta moltes incògnites. Però realment, això no és res més que el començament del nostre projecte vital. Sincerament, vos desitjo molta sort en la consecució dels vostres objectius i espero que podeu dur endavant tot allò que vos proposeu. No m'agradaria acabar la meva intervenció sense agrair a totes aquelles persones que han fet que aquests 2 anys hagin estat carregats d'experiències positives. Així mateix, seria injust limitar-me a aquells que han estat més propers a jo, quan tant en el conjunt del grup humanístic com del social he pogut conèixer persones meravelloses. Així que no m'estendré més. Amb un desig de prosperitat, vos dono les gràcies per aquests 2 anys. Moltes gràcies a tothom. Entregarà el diploma en el Mateu Berti. Felipe en Jamal. I Irene en Ivan Arias. Felipe li entregaran a Fiorella Ayala, Irene en Alba Marea i la Montse Antoni Galafán a Ribasí. Està bé. Que guapo. Entregaran en Jaume Quedes-Noves, en Jaume Taverner, Marc Sàmez, en Lluís de Nova
día de ciencia. ¡Hombre, la nariz! Venga, pasa. Te la voy a pegar. Ni se van entrenant en Joan Florit, en Pep Lluís, en Marc Gómez i en Jaume en Ivan Gómez. En Maria i Jaume integrant en la Gordillo, en Martí en Daniel Juan i en Cati en David Juan. Jaume Ripoll i entregaran a Adriana Lara, en Martí en Alexia Massanet i en Cati en Marta Matos. En Samuel, la Carmen en Sergio Mulet i l'Irene en Sílvia Palau. Qué guapo. Sí. Ara en Carme li donaran a Maria Puigcerver, l'Irene a l'Aroa Ruiz i en Joan a l'Aaron Sánchez. Àlex Torrius. Des d'ordres, la banda tenen els 2 millors expedients acadèmics, més la seva excel·lència acadèmica, mitjana d'ensenyament, que són Marina Llibert i Nimà Pérez. Oca, que lo ponga hija porque... Vacilando hasta la graduación, ¿eh?
no, però aquí t'han fet un tall. Bienvenidos a todos. Hoy es un día muy especial que muchos de nosotros estábamos esperando con ilusión, nuestra graduación. Estos 2 años de bachiller han estado marcados por la pandemia, la cual nos ha afectado a todos en muchos aspectos diferentes. El hecho de tener que empezar segundo después de 6 meses sin ir al colegio, o el sistema de la semipresencialidad que hemos seguido este último curso, han dificultado el aprendizaje y nos ha obligado a hacer un mayor esfuerzo, tanto en clase como en casa, para seguir adelante y acabar esta etapa. Así, con el cierre de esta, se abre otra en la cual construiremos nuestro futuro y creceremos como personas. A pesar de que cada uno siga caminos diferentes, todos acabaremos formando parte de la sociedad como adultos, persiguiendo nuestros sueños o metas. Pero el esfuerzo no solo lo hemos hecho nosotros. Los profesores y padres también se han implicado y han buscado maneras para facilitarnos el camino. Invirtiendo tiempo y voluntad. Si bien estos 2 últimos años no han sido fáciles para ninguno, todos nos hemos asegurado de ponerle la máxima dedicación. Y gracias a esto, hemos podido llegar donde estamos ahora, que es, ni más ni menos, que la despedida de una etapa antigua y los primeros pasos a una etapa nueva y desconocida. Fuimos muchos los que vinimos nuevos al centro hace apenas 2 años y fuimos recibidos como en casa. Personalmente, me quedo con la sensación de que acabo de llegar y ya me tengo que ir. Si esta etapa ya es corta de por sí, más lo ha sido para todos nosotros. Y es que entre lo atípico de la situación y la brevedad de estos 2 años, nuestra estancia en este centro ha sido más bien efímera. Pero a pesar de ello, estoy seguro de que estos 2 años llenos de retos han sido motivo de crecimiento personal y maduración para todos nosotros y que han traído a nuestras vidas a personas que han causado un gran impacto y que difícilmente serán olvidadas. Y es que precisamente es esto lo que define la etapa, las personas. No una nota, ni el estrés, tampoco un examen, sino las personas con quien hemos compartido día a día, desde los compañeros hasta los profesores y el personal no docente. Sin vosotros, nada de esto sería posible y queremos aprovechar este día tan importante para todos nosotros para agradeceros todas las experiencias y momentos vividos y desearos la mejor de las suertes en vuestro camino, sea cual sea. Muchísimas gracias. Una grabación sencilla, desgraciadamente, evidentemente me gustaría, os hubiese gustado, pero para empezar a haberla hecho no solo vosotros, sino con los compañeros que la han hecho antes y por supuesto con las familias, ¿no? Poder hacerle en un horario prudencial, todos juntos, y luego pues lo que solíamos hacer siempre, que es, bueno, normalmente con bachiller era quedarnos y hacíamos una cena, ¿vale? O sea, evidentemente es imposible, ni siquiera las medidas nos permiten el poder tomar ni siquiera un aperitivo, pero bueno, es decir, lo que os contaba, era súper importante para nosotros poder despedirnos, ¿vale? Seguramente encontraremos en el futuro algún momento para hacerlo como Dios manda, ¿no? Como debería haber sido. Pero bueno, si os parece ahora lo que podemos hacer es ir al patio, estar un ratito juntos y nos tenemos que hacer alguna foto más, con mascarilla, eso sí, ¿vale? Y estamos un tiempito juntos. El vídeo os lo haremos llegar, ¿vale? Y muchas gracias por haber venido.